Još pre slavnih bitaka na Mišaru i Deligradu, srpski ustanici su poslali jednu delegaciju na čelu sa Petrom Ičkom u Istanbul da pregovara sa turskim sultanom o miru sa ustanicima. Petar Ičko inače bio poznati srpski trgovac i diplomata, odlično govorio turski i zbog toga je pre svega i poslat u Istanbul. Međutim, posle bitaka kod Mišara i Deligrada, sultan je najzad bio spreman da izađe u susret srpskim ustanicima, pa zbog toga pristaje na uslove mira koje mu je preneo Petar Ičko, a najznačajniji su bili pre svega to da će Srbija postati autonomna pokrajina u Turskom carstvu, da će jedina obaveza Srba prema Turskoj i sultanu u suštini biti obaveza plaćanja jednog godišnjeg poreza, koji će ranije biti utvrđivan u dogovorima između sultana i srpskog naroda, a taj porez će prikupljati isključivo Srbi. Pre svega oni obor knezovi koji će biti zaduženi za upravljanje srpskim narodom. Takođe, biće izabran jedan baš knez, vrhovni knez Srba, smatrao se da će to u stvari biti i Karađorđe, vožd prvog srpskog ustanka, a jedini simbol turske vlasti u pašaluku ostale bi posade turske vojske u većim gradovima i naravno jedan muhasil u Beogradu koji bi bio zadužen za kontrolu tih obor knezova i baš kneza i pre svega u stvari za prikupljanje tog godišnjeg danka sultanu. Još jedna bitna tačka Ičkovog mira bila je garantovana amnestija za sve ustanike, što znači da bi oni koji su učestvovali u ustanku bili pošteđeni, naime ne bi bili smatrani za odmetnike od carske vlasti i sve bi se u stvari vratilo u normalu, onako kako u stvari bilo pre ustanka. Međutim, ove 1807. godine Srbi, naravno i zbog pobeda koje su ostvarili u 1806. godini, oslobađanja Beograda, ali pre svega zbog sve većih izgleda da će Rusija i Turska stupiti u rat, odbijaju mir. Odbijanje mir, proglašena je nezavisnost i Srbija se sada vezala uz Rusiju, stala je uz nju u ovom novom ratu i u suštini ustanak sada ulazi u jednu novu fazu. Od jedne nacionalne revolucije, od jedne pobune protiv turske vlasti, Srbija sada možda i nehotice ulazi u jednu mnogo ozbiljniju igru, a to su odnosi velikih sila, od kojih će dalje zavisiti sudbina prvog srpskog ustanka, pre svega od sile za koju su se ustanici usko vezali, a to je Rusija, i od odnosa Rusije i Turske. Tokom 1807. godine srpski ustanici će zajedno sa ruskom vojskom izvršiti nekoliko napada na turske teritorije, imaće relativno veliki uspehe, pre svega u Timočkoj krajini, koja će sada biti potpuno oslobođena, ali neće biti nekih većih operacija i kada Rusija sklopi mir sa Francuskom, na njeno posredovanje doći će do sklapanja jednog sporazuma između Turske i Rusije u Sloboziji, gde nije potpisan mir, ali je potpisano primirje i Rusija i Turska su završile svoj rat, a naravno to primirje obuhvatilo i srpske ustanike, koji će vreme od 1807. do 1809. kada u suštini nema nekih većih operacija ni ratnih dejstava, iskoristiti za jačanje i uređenje sopstvene države, pre svega za uređenje nove vojske. Ipak, već 1809. došlo je do zaoštravanja odnosa između Rusije i Turske i srpski ustanici planiraju sada da u jednoj velikoj ofanzivnoj akciji zajedno sa ruskom vojskom podignu ustanak u nekim krajevima Turskog carstva naseljenih Srbima i oslobode
teritorije naseljene srpskim stanovništvom. Ta ofanziva planirana za 1809. godinu trebala je biti izvršena u 4 glavna pravca, prema Nišu, prema Vidinu, prema Bosni, i sam Karađorđe je planirao da krene ka Novom Pazaru, oslobodi delove Raške i tamo se spoji sa crnogorskim vladikom Petrom I, čime bi u stvari čitav srpski narod bio podignut na jedan veliki sveopšti ustanak protiv Turskog carstva i bilo je tu raznih ideja i o obnovama Srpskog carstva, čak i na teritorijama Austrije određen deo srpskog stanovništva ustao na ustanak. Međutim, posle početnih uspeha na nekim pravcima, pre svega u Bosni su srpski ustanici stigli čak i do Sarajeva, ali ipak poraženi su, krenuli su sa povlačenjem. Karađorđe je takođe imao nešto uspeha na svom pravcu delovanja, nije ipak uspeo da osvoji Novi Pazar i kada je čuo vesti o porazu srpskih ustanika kod Kamenice, morao je da prekine svoju ofanzivu i vrati se nazad. Sad, ovo je mesto bitke kod Čegra, koje ćemo sada malo više čuti. Sve bitke na Čegru tiče, treba da znamo, onda se desilo u okolini Niša, videli ste, i u suštini tim pravcem upravljao je Miloje Petrović zajedno sa Petrom Dobrncom. Naime, tu je došlo do jednog sukoba između srpskih vojvoda. Petar Dobrnjac, koji je bio jedan od najčuvenijih vojvoda ustanka, jedan od sigurno najboljih vojnika koje je ustanak iznedrio, trebao je da ima komandu vojskom koja je napredovala ka Nišu, međutim zbog nekih političkih igara, neslaganja vojvoda i nekih unutrašnjih previranja među Srbima, negde Petrović je, možemo reći, preko veze dobio taj položaj. Naravno, mnogi u srpskoj vojsci, posebno Petar Dobrnjac, nisu bili zadovoljni takvim razvojem događaja, tako da već u samom startu ta ofanziva je bila na, možemo reći, staklenim nogama i generalno odnos između dvojice vojvoda nije bio dobar, što je naravno doprinelo da čitava atmosfera u srpskoj vojsci bude loša, a pokazat će se na kraju i dovesti do fijaska čitave operacije. Kada Turci pod vojstvom Huršid Paše napadaju Srbe na položajima kod Kamenice, čijih je Šanac na Čegru bio samo jedan deo, doći će do bitke u kojoj Petar Dobrnjac neće učestvovati, on će povući svoje trupe i priključiti se Hajduk Veljku u Krajini. Miloje Petrović neće znati šta da radi, neće ni on pomoći položaja na Čegru, jedino će jedan srpski vojvoda pokušati da pomogne Stevanu Sinđeliću, koji je komandovao srpskom vojskom u Šančevima na Čegru, međutim i on će zakasnići jedan ruski odred koji je krenuo da pomogne ustanike na ovom pravcu, tako da će na Čegru doći do verovatno najtežeg poraza koji su ustanici pretrpeli u toku prvog srpskog ustanka. Kada je došlo do bitke, prosto srpski ustanici su bili daleko malobrojniji od turske vojske. Turci su uspeli u jednom trenutku da prodru u Čegarski Šanac i tada je vojvoda Stevan Sinđelić, shvativši da je sve izgubljeno, odlučio da zapali magacin sa municijom i prosto čitav Šanac digne u vazduh. Smatra se da je poginulo preko 3000 Srba u ovoj bitci i što će naravno ostaviti velike posledice na generalno čitav front. Čitava srpska ofanziva se tada raspada, Srbi se povlače na svim pravcima i jedva će uz Karađorđev lični napor i mnogo veće operacije koje su Rusi sproveli u Bugarskoj i tako vezali veći deo turske vojske, Srbija u stvari uspeti jedva da se odbrani od turske ofanzive. Prosto ustanak je u ovom trenutku bio na ivici
na ivici propasti, ali eto, uz pomoć Rusa i Karađorđa uspeo je i dalje da se održi. Čegarska bitka je čuvena po Ćele kuli, jednom spomeniku koji govori u stvari o ceni koju su Srbi morali da plate za svoju slobodu. Naime, Huršid Paša je kupovao te srpske glave sa boja poginulih Srba sa Čegra i od njih je napravio jednu kulu kojom je u stvari hteo da zastraši Srbe. Čak je i glava Stevana Sinđelića se našla na tom spomeniku koji danas obeležava žrtve koje su Srbi morali da daju za svoju slobodu. Posle bitke na Čegru i, rekli smo, teškog spašavanja srpske države, 1810. godine došlo je do dve velike bitke koje su značajno odredile dalji tok prvog srpskog ustanka. To su bile bitke kod Loznice, ovde u gornjem levom uglu, i bitka kod Varvarina, ovde dole desno. Prva bitka kod Varvarina, ono što treba da znate o njoj, to je da se odigrala u septembru 1810. i da je bitka u kojoj su Rusi dali najveći doprinos toku prvog srpskog ustanka, čak i general Orurk, koga vidite na slici, u stvari komandovao ujedinjenim srpskim i ruskim snagama u ovoj bitci i odneo jednu vrlo značajnu pobedu. A sledeća bitka je bila bitka kod Loznice, koja je verovatno najkrvavija i najveća bitka prvog srpskog ustanka. Sam Karađorđe je rekao da takve bitke verovatno nigde nije bilo u svetu, a pre svega zahvaljujući Karađorđu i njegovoj ličnoj hrabrosti, Srbi su uspeli da zaustave napad bosanskih Turaka i odnesu izuzetno značajnu pobedu u prvom srpskom ustanku. Zajedno sa Matejem Nenadovićem Karađorđe je vodio ovu bitku. Posle te 1810. situacija se smirila, Turci zauzeti na drugim mestima nisu imali ni snage da se bave prvim srpskim ustankom i to primirje će trajati sve do 1812. kada će biti pretvoreno u mir između Rusije i Turske. Pre svega, kao što već znate, 1812. Napoleon je odlučio da krene na Rusiju, pa Rusija prosto zauzeta sada ratom sa Napoleonom nije mogla da ratuje na dva fronta, i sa Francuskom i sa Turskom. Zatražila je mir sa Turcima i do potpisivanja mira je došlo u Bukureštu 1812. godine. Taj ugovor ima 16 članova, od kojih se samo jedan odnosi na Srbe, a to je 8. tačka. Iako se činilo tada da je mir u Bukureštu poraz srpskog ustanka, vidjet ćemo kasnije da je ta 8. tačka izuzetno značajna i da će značajno uticati na dalji tok borbe Srba za njihovu samostalnost.